ıyık Ramazan ayında жасалган bir umra ibadati. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem menen çoğu birge жүрүp hac kılgандай soopko жеткирет. Kıyamatta Allah Teala menin Muhammed peygamberim menen çoğu hac kılgandar turgula degende sahabalar жыйналышат. Tabiinler жыйналышат. Siz turasız, barыбыз turabız. Bizge суроо түшөт. Силер пайгамбарыңардын доорунда жашабасаңар, эмне үчүн турдуңар деп. Биз айтабыз. Bizge Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis aytkan. Dal ошол hadistin negizinde жасаганбыз жана жашаганбыз деп. Peygamberimiz emне деген? Peygamberimiz umratun fi Ramazan ka hajjatin ma'i. Sadaqa Rasulullah. Peygamber aytты. Iyık Ramazan ayında жүзөгө ашырылган, жасалган bir umra ibadati. Al meni menen birde çoğu жүрүp жасалган hajдын ibadатынын соогуна тете. Hac деген ibadатын соғына тете деп атады. Ошондо биз ıyık Рамазан айында умра кылганбыз. Анықтан біз пайгамбарыбыз менен чогуу hac кылгандай эле сооп алдык деп сизде турасыз иншалла.